I did Cyinzobe Trail! Welcome to my YouTube channel. This is Solange. The trail started at Ndambalale waterfall. I was very excited, happy to conquer this challenge. Ndambalale is one of the best and beautiful waterfalls here in Rwanda. You can feel the air, the warmth of the water, and mostly the beauty of the water. It takes you less than an hour from the park to Ndambalale waterfall. So here I started my trail. Ubu dutangiye Cyinzobe iminsi 3. Murumva nzabivamo cyangwa mbivemo ku munsi wa mbere. Sinzi. Murabona ko mfite imbaraga ku munsi wa mbere. Ejo nzabereka izo nzaba mfite kandi umva ari nkeya. Dore Divine arariye. Katubereke uko ibintu byifashe. Tutangiye mu masaha y'umugoroba. Saa 9. Tugeze saa 11. Siko natangiye kwahagira. Nabiraza kugora. Nibi hakuriye si. Ibintu ndabona bitari bworohe. Wallahi, ejo ntazabyuka. Day 1 was very easy. I was energetic. I wanted to make this one memorable as it should. But the beauty of the nature, wow. Urugendo rurakomeje, dukomeje tugenda, gusa twe turi kugenda duhagarara, dufata ama video nkuko Divine mubona imbere. Abapota baradutwaje nk'ibisanzwe. Tugeze hangi tugiye gusimbuka. Divine arasimbutse. Nanjye ndasimbutse. Noneho tugeze ku maeskalier ameze nk'ajya he. Kibangane najya mu ijuru ra. Nshuti zima. Do. Uyu ningiri kumanuka. It was so funny. I jumped a lot. I laughed a lot. Oh my god. I really miss this place. We used 6 hours to the first campsite. We were walking slowly, enjoying the nature, connecting with the nature, and also documenting the journey. We sat around the fire. We drank the tea, chatted, smiled, recalled the memories of day 1, and later dinner was served. Kageze Cyinzobe. It was not a burden to sleep in the jungle, but let me tell you, I will cherish forever this shower in the jungle. Ufunguye nyine uhita winjiramo ukabona ko ibintu bimeze harimo imizi kako tubyutse ready for day 2. This was going to be our lunch for that day. Rero maze gufata breakfast ngiye kwitegura hanyuma ngiye kuri day 2. Hano nicaye hafi y'umuriro ndikwishyushya bwa nyuma ubundi ngiye gukora day 2. Ni amasaha 5 ariko biraza guterwa n'ingendo yacu n'ingendo ya bamwe muri twe. Nitwihuta turahagera igihe nitutanihuta kandi no rush dufite umunsi wose. Stay tuned. We kept taking pictures and videos. Bite? Byiza. Bite? Neza John. Ntabwo turi kubabara turabizi wowe naberwa mukanya mu Hi. Bite? Sawa. Umeze neza nawe? Yego Umeze neza? Umeze neza? Nanjye meze neza. And very happy for day 2 adventures. Twagiye ku munsi wa kabiri. The forest was green. I was wearing green and yellow to match, but didn't know that I had to breathe in and breathe out to keep going.
twatangiye ariko ndi kuhagera cyane kubera yuko nyine hano hari steep inshuro ya kabiri isa nkaho igoranyemo ukuntu ariko imisozi iriho umva nagatangaza reba y'ukuntu ahantu hameze nature mother nature muri kubona ukuntu meze mba natutubikanye n'isaha ntirashira ariko nyine I got this how to make it turaho ndi kuzamuka nakumva amajwi y'inyoni ari kugenda yumvikanamo sound of birds. I connected with nature, not only meditated, but also thank God for this. I even saw a green viper snake. kugira ngo nze gukomeza kukubona ntabwo napfa kwabona wunamiye sora gutyo ndakubona nese uragenda ureba hejuru umutwe urimo maze ndataha Enjoying every step of the journey, I danced. karabaye gisiri yeah. I saw Amaleve, Mareva Temba, Maribori. Murambara? Shaburetse gukabye. Inkoni yacu ruitiri. And we played the games. Urayinkubita wowe nabibona. Umva amasegonda 7 yose we. Hindura urutoki. Every tree was an opportunity for me to jump. Not a challenge, but a love story I will tell my son and daughter. The journey continued. Imvura idusanzemo tumaze ubungubu amasaha 4 tugenda kumva rero uko ibintu byifashe nahangaha naha tugeze turi kunyagirwa ariko turimo kugenjaringa On the second day, you expect to see many rivers and branches of Cyinzobe waterfalls. This was the first one we saw. I had to play with it. We were starving. We stopped and sat in a fallen tree and took our lunch. Nothing mattered but the peace of mind. This waterfall got me questioning myself why I don't swim. Please, if you are visiting this place, carry your jumpsuit. You will enjoy this. Chilling in the water, my friend Divine Inshati. Million pictures were taken, videos too, because this place was magic. I saw a spider web
and in 5 minutes we were on our third campsite. How cute it was, very cutesy, very mindful. Everything on the second campsite was very breathtaking. Mwiriwe neza muraho nanone uyu ni umunsi wa kabiri turawurangije tuno tuzi tumeze gutya nitwo turi buraremo ndumva umunsi wa mbere ntarura tuberetse ariko niho turiya tumeze nahageze nanyagiwe da ubu twanitse hari n'umuriro turi kota hano hari ka cyayi mu kanya turakanywa ubundi dutegereza ibiryo turi no kuganira ubundi bigenda bacira imigani kaka ari cyo kintu cya mbere banziho stay tuned ndabereka ibyo turi buryo nibyibuka ninabyuka kandi nabwo nahishe televiziyo yanjye uri kuza ni umugide wadutwaye akazi ka mbere aka kabiri hano mu mashyamba ahantu turi bwogere sinzi ko hagaragara haripfutse cyane ariko nyine ni mo imbere ngako ako niko turarama ko mubonye inzuminzi dore umugezi ndaba ndi kureba cyangwa ndaza kurara numva n'uyu nguyu umwe bavuga wa Cyinzobe naho tuzakora ejo tugana cyangwa tuzahayikinga tugana ngaye nguko Imana ibarinde. I had to drink tea because I was very cold. The game is on. Divine game. Umuriro nanjye uri kwinjoyinga gusa. The food was 10 to 10. I had to turn on my flash as well, my travel buddies. Karasobanukiwe. The joy never stopped. Good night, good morning. Good morning. Umunsi wa gatatu ndabyutse ngiye gukaraba hari hejuru hari dushe ariko nazi nkabanza ari dushe kumfungura imbere ndikaraga maze ndataha ntabwo ari dushe escalier. Shower. Ubona ko amazi ari kumanuka rwose ubu ntegereje ko haza ashyushye aracyakonje kandi look at that nature. It was a good day for photo shoot and also a good time for enjoying the nature. I'm telling you this. Say hi. I had good time. I enjoyed a lot. Ready for the hike? Who's ready like me? I am ready. There you go. Randis review uri gufata video kuri za YouTube channel yiwe. Nzewe abanda ahangaha ndi ku moving around. Naringuye. Ikindi cyumba abasore baraye. Uyu ni njyewe. Nuko bimeze twamaze gufata amafoto na outfit one. Ubu nambaye outfit yo guhikingana. Ikintu kirenze nagiye kuyishyira muri video ariko nzabyatacingaho inyuma. So yeah, hano tugiye gufatira breakfast. Dore ukuntu bimeze mu cyumba. Mbere mu cyumba cyacu cya kimeze ariko iki nacyo cyaraye umusore ko afunze. Umusore nyine yafunze ate? Afunze nyuma? Byanze. Yeah, nukomeze harabura inkweto. Akanyoni abana bakunda gukina n'utunyoni
utunyoni. Dore ngibyo breakfast ngiye kurya. Enjoy. Dore icyo twararyagiwe twanitse kugira ngo tubashe kuza kubona ko dukomeza urugendo twambaye neza. Rero umupira nambaye ejo nkubwiye ngo urakonje ntabwo wabyumva ariko uri kumuka nyine gake gake pole pole. maze ndataha. Enjoyment never stops. Umugabo wanjye afite iduka n'amafaranga kenyera igitenge cyambare gikore ku biti yewe n'icyangoye. maze ndataha. Games never stopped. I kept having fun. And we had with us first aid kit. I had to play some movies. But the greenery of the third day was for praising. The excitement part was to see the biggest waterfall in Rwanda, Cyinzobe. Mubonye Cyinzobe. It has the best sound ever. You heard it yourself. Believe me, having fun was one of the key points. The peace. I took pictures with my girlies, danced a little, a group video with my travel buddies. On our way back, trail yose ubirarangiye Cyinzobe Trail umusaba turarangije tunaniwe nkuko mukibona nyine naswetinze ariko umusaba tunuga rugoye byari byaroshyemo gakeya. So I'm happy I did this. I am happy twese twabikoze naho twari turi kumwe. Thank God. See you. Maybe day 3 done. I hope you enjoyed this. Subscribing and sharing to your friends. I love you. I had to Paramira also to enjoy myself. The experience was amazing. Adventure I never thought I needed. Okay, go.